O Menteri Kecnat Excise Sukar mentionlah haka artrik da pelaj uya ke teacher attendance monitoring system kawaman ka apps wanengkong kam gani hapo ke jela wo bodin ye wan skur ki wasikai hiwa da emlang le deputy commissioner ke is Jaintil district wa Abilash Baranwal wa iki sing SDO Sadar is Jaintil Hills district wa da embenta lang ba ka video conferencing de lang wa kiwi ki sahab sarkar wa kiwi wa em ktilang Wayagani kaya lang dapan man ha kamera video conference u deputy commissioner ha clearian. Niliang ukar mentionla da kentu ya ki wasikai skur wa ya kre lang wa ki bor district lang ba kani ka teacher attendance monitoring apps. Da ongo wa lang ba kani ka apps da penyo ye hoki kena ka district. He wa ki wasikai ha man ki warranty yo bot le ki wi ki kena ya ki kam wa bha. Ngangaj o wakani ka apps daw penmentoy bahago ye ki khana yo laj ki udo ye sikai de wadam skur ki wasikai khlem de yo bor do ongo hachwai ni u iki sing de pen yo ulang ba ka video conferencing ye kre kam kani ka apps ka wadaw pait ye wan skur ki wasikai ki wasutulop da ka sarkar Meghalaya kani ka apps to ka wada chana da ka UBI tech solution Wai kre kam ko de wachna da ki geo fencing ka waman kam uput so dong ka skur lani I thau wada jit we daw pentip kani ka apps la da em wapsi awami ha kini ki thau da khanau le wa kani ka apps to ka wapen em kam le da ka facial recognition system yo tipmit ye dur ki bru dewati kana hadu nyaw phau person hawan ki chaskur hanlam em internet le iwaman le kam wachim pertuj ye ki wasikai wawan we daw tip le ki wan ki em1 chaskur Lang ba kani ka apps daw yo le ya ka report yung uwi pa ka wi ki wasikai ye rukam wan skur ki hawaro ka wi ka district we la datlot ka skur ye wo pai la dato idaw M1 tista ki wasikai skur chuawo sedang ule ye ni de ipor khatsan sngi ye ki wasikai ka district wo thap pertuj ki hapo kani ka apps we de yuluti wakat ha ka chitri unai nyaw waro ki wasikai ka district de em pertuj lut ki hapo kani ka apps